Ne boste verjeli, danes bomo v oddaji Videotrak na RTV Slovenija 2. Zdaj, ta trenutek, to vse v živo se dogaja. Naš videospot. Niti ne, zjutraj je bilo. Ali pa do pol. Kaj počakamo? Ma kaj delamo mi narobe? Nikjer nismo, vse se nekaj posname, nekje se nekaj vidi, ma se ne vidi nič, nikoli. Ja, samo vidimo. Ja, Arizona, imamo intervju, ne obstaja. Mislim, ne, a ni zanimivo, resno. Ja. A misliš, da bomo zdaj mi? Ja, ne vem. Sumljivo. Ampak, na primer, da smo, ajde. Marin in Mojca, ne, da se razumemo. Godfredi, ja, smo! Hvala Videotrak, RTV Slovenija in tako naprej.